America first ti thumal hi political awla angman masak ber na chu kumsang ka zakwa som pangale sang ka zakwa som parukhan President Woodrow Wilson khan khovel indo pui pakhat na hun lai khan America chu indo puya atel velo nan le neutral tu lamma tan lova adin reng nan he thumal hi aron mangchuak masabera chu minu kumsang ka zakwa som ni khan President Warren G Harding apo khan kumsang ka zakwa som ni in thlandon khan he awla hi aron mangchun zom le a America chu khovel politics a inrol lutuk lova amaram chung mason na chau ngai tu masatura campaign nan amang na salebo chu minu khovel indo pui pani na ma deuh khan America chu indo puya tel lo nan group lian tak America First Committee an din boka he mi hun lai hian aviator lar Charles Lindbergh chu a hruai tu langsar takania he slogan hi atilar zual hle chu minuwa Donald Trump chuan kumsang ni le som paruka a campaign atang khan a policy thupui bera aron mangthar le a kumsang ni som ni panga le sang ni som ni paruka po hian he a sarkar policy bulpui ber foreign policy le treta ala chun zom zelani Donald Trump America first ti policy hian atum ber chu ramdang te ta na thalo hial po ni se America ram le ami pui te ham that na le an hlok na masaber tura sarkar kal phung siam hiania chu chuan atum bulpui ber chu mani thu nei na hiani khovel huap in rem na lian tham nei a yim America ram ta na hlok na bik tura mani thu thluk na siam le ram tin te ne na mal taka in rem na siam at da poi mo zoka chu chuan sum don na ven him na konga America a bungrua siam chuate ti mason nan le na tho tur siam nan ramdang abik takin China le India atanga bungrua lut laka chia tarif sang tak la kania America chu tharui le energy ya midang rin chan lo tura siam atum boka petrol le gas lak chu atam le ram ven him na konga America ro puina von nun reng ani theina nani ram chunga dan lova lo lut le no chua le an ram ri ven him hi America him na tura athil tum langsar takania tin ram dang tran puina konga po sarkar hian America ram interest le thil dang a en non phot to a chu wangin he America first policy hi chuan US in khovel hruai tu na a hin amaram chung mason na le sum le pai de chuwa na ada masaber ti na ni Donald Trump hian chithumin amang na sa le a abikin America asiam chuwa bungrua te hum him nan ramdang abikin China Mexico le Canada atanga bungrolu laka chia sang tak ala a kumsang hi som ni parukheng hian India atanga bungrua USA lu tam taka sarkar chuan chia za som nga thleng alala a hei hi India le Russia inzom na le sum don na dan TikTok lo nia a hriat wang ani bok he policy kai hnoya hian US State Department chuan vetting le screening kal dan thlir let na aneya wangin kumsang ni som ni paruk January ni som ni pakhat atangin ram som sari mi te tan visa processing atitop dona chu visa chu atop le hun tur chu ruat ani lo thung hei hi America sarkar tan puina ring tura lo lut tur te dan nana ti ani bet deuh bera tin ram chunga dan lova om te hno chwa konga po sarkar hian military le national guard te thlangin amang na sa lebo Trump a sarkar hnuaya hian America first policy mangin ramdang mi lo hno chuwa na hi nasa takinan kalpuya kumsang ni som ni paruk January ni som panga thlenga thu chuwa sang tarlan dana chuan kumsang ni som ni panga chung khan ramdang mi million ni chuang zet chuan America ram an chuwa san to a he mi zinga mi nuai ruk sing ni sang ni chuang hi sarkarin adap chuwa le amana an thon chuwa te an ni sarkar norna le dan khau tak awanga mani thuaram chuwa santa hi million khat chuang vel an ni boka kumsang ni som ni parok January atangkam Somalia mi le sa temporary protect status nei mek te po kumsang ni som ni parok March ni som pasari thlenga chuak turin thupe an chuwa thara keini India khole tuini na nei te nge po kumsang ni som ni panga December thla thlenga report in tarlan danin kumsang ni som ni panga chung khan India mi sangthum zat ni som nga pariat vel
US สรการินอนุนชวกตัวมีสิงคัดสังเรียดจวงนอชัวตูรินมาอาลาเมกปกันิสรการเฮียนกุมขัดชูงามีมิลเลียนขัดนอชัวตุมินมาอาลามาเซทุในตูตั้มตักจวนเฮมิซาทีลินอาหารเดวเล็กดอนนี่อินันง่ายทุ่งtravel ban an kalpui hian an rama ngong nasa takin nei zui meka abik takin khwalzin ataniam nasa le a kumsang ni somni panga chung khan US hian international visitor spending a tlak niam na amuna sabera industry then khat chuan he policy hian kum khat chungin US economy chu billion som pariat chuang atanga billion som rupali im ati buai an ring hiala heben hian ramsom sari pangavel a huam don wangani America a omsa mi million li chuangte chu ramdanga an chungte nena in mu le na konga harasat na nasatak an tok mekani chu chuan hotel le restaurant te construction le manufacturing sector ate na thok tu ati tlem pha America a zirna chun zom tum student te po an tlem pha bok kumsang ni som ni paruka FIFA World Cup thleng tur an ni dona wangin khwalzin te tan sarkar hian lu phalna hun asiama ma se visa fee sang tak le in clear na hian mi tam tak ril ru ati buai meka hemi konga hi chuan America first policy hian ramven himna ati changnia sarkarin asoilai tourism economy le mishing in lai chin na konga chon ngong thalo tak anei mek thungani America first hian foreign policy lama ngong lian tak anei chauzela America hian ramdang ven himna atana sum ahman nasat lutuk to lo nan NATO member te chu anmani in ven himna tur sum tamjok tho turina nor nasale an tho thadu lawani chuan NATO chuasan turin avo pung rengbok NATO hi US in achuasan ani chuan hetiang thil hi thleng theiani ti in trama hian soitin NATO hi America tel lo chuan midang danbe theina tharui anei lo thu le Russia le China te lo ber chu US involvement ani thu asoi chamchi ya Greenland laka American sovereignty thu nei na nei atum ka tawangin Europe ram dang te Denmark France Germany nen anin kar chia pa le expat te chuan US in Greenland alak lui chuan NATO top na ani thei hial don in sia US sarkar hian ramdang ven himna ta na sum le pai aman chu atitlem zual le khovel roi tu na tho ai ma im America first ada masak tial tiala hei hian Europe ram te chu anmani in ven himna tur sum tamjok seng turin anor na sa le ni US in NATO le khovel huap in rem na sang achuasan mek lai hian China tan leadership ranni theina hun a in siama khovel hun sang China thu nei na asan pha zela dan pa nga ya chuan president hian senate vote 2-3 a tling lova NATO achuasan ngot thei ri lovani US hian NATO hi la chuasan mi lo ma se Trump a sarkar policy America first hian NATO in rin tok le tharui chu na satakin ati der thong mek thung NATO achuasan hun hi Russia voklal len hun chu ani le ngal pokang tin America hian ramdang tran puina a in America ram ta na hlok na le himna ada masaber to ramdang tran puina foreign aid ti niam hian America ram chunga ngong rang aneya heta hian sarkar thlop tu te le social tu te ngai dan po a in ang lo hle sarkar thlop tu te chuan rim taka thok thin te poisa hi ramdang ta na engma ngai tu lova pek chua to lo adua kumsang ni som ni paruk pat chata hian international affairs spending hi za somri panga velin ti niam ania hemi mang hian ramchung economy ti chaka summan na wasteful nia an riate ti top an tumani tranpuina pek dan te hi America in American te tana interest anei dana zirin athak dang lam mek bok ramra theizok le indo pui mun tura tranpuina ti niam hian nakin loka America ram tana hlom thei terrorism le immigration atina sa jok theya foreign aid hian ramra theizok te kha sum don na thara asiam thina tranpuina ti niam hian America farmers le manufacturers te bung ruwa ramdang hral chuana konga ngong thalo anei thei bok chu wangin sarkar chuan ramchung sum hum himna tura angai lain
mi thiam tam tak chuan America chu khovela achak lo le amal pha an hlau thung hetiang taka khau le mani manifesto anga kalngam politician hi an wang le a kan rama chuan kan politician ten an manifesto an ti theilo hi kan phun khum a Donald Trump chu a aw la a ti hno ting hne lutuk khu khovel le America a buai kop pha chu wangin ama thlop tu le thlop lo tu po an kat tanuk mai an mani party chunga Republican Party nge ya po Donald Trump hian thlop tu alanga le a Republican voters te zinga za asom sani pakhat vel chuan a foreign policy kalphung te hian thlop le a ma se mi pui mi mir zinga alarna approval rating si chu kumsang ni somni paru January ni som panga thlanga survey thar pera chuan America mi pui za asom thum pakua vel chawin an thlop to a za asom nga paru velin an thlop lo thung he a popularity hi kumsang ni somni panga January tha a in atlaniam that to ani thlop lo tu lama hian Democratic Party le Independence Party big nei lo te zinga thlop tu a mutlem hle a mi tam tak chuan akal thui ma ni inan sia a an ning chautan mek pok ama du lo tu shim hi chu om ma se mi pui noi tam takin an du lo zia lan tirna kumsa ni som ni panga khan khopui sang kong an lo zo kum to a khovel ramdanga po hian tram du lo tu le du tu hi anin ang lo le a India rama chuan tram a hian thlop tu alanga thokhat fiawa za som nga pani in an la thlopa keini Mizorama te ngei po thlop tu kan la om nual bo ma se kumsang ni som ni pali ai chuan kumsang ni som ni paruka chuan thlop tu hi na satakin an tlaniam ve thung achan chu America first policy wanga tarifa India ram min lak sak let na hi kan huat wanga ni a America tan India hi kan ngei oma India tan America hi angei om bok dik taka thil kalpui ani chia hian Indian mi pui te hian kan lo ngai thei chi alo hi alo ni chutiang ani chau tak nuk awangin America first policy ina hong lian per ni chau zel chu America ram le khovel in lai chin na thak tang lam hlok hi ani a chuta hong langsar zual ber chu khovel hruai tu tin mun a hlo mek na zok hi ani America hi khovel police le hruai tu ani na atangin a in hnuk dok mek zok hi ani bera hei hian China tan khovel politics a thunei na zo nan le hruai tu thar ni nan hun rem chang lian tak asiam pha meka ramdanga tanga bungrua lut laka chia sang tak ala ka wangin khovel pum pui sum don na chu a khai lak na sa hle a hei hian America ram chunga bungrua ati to zual hle nei to le ramdang ne na in rem siam na te sum le pai hlok na thila in lai chin na chawa asiam to awangin America in khovel muwa rin na a hlo thin chu na satakin atlaniam meka border khau tak le mass deportation te hian America ram chung na tok tu le chung ko tam tak atibuaya hei hi ram chung boina lian per pakhata atling to ani chu wangin America chu khovel ram global power ani na atang amaram chau nationalism state ani na lama a in thak mek hi khovel tan chon ral mon lo na tham chu ani he America first policy hian America superpower ani na hi kong ni in a khoi tela mithiam te ngai dan po ati phir na sa le bok superpower ani na ti che thei tura hla om na ber chu America in khovel mun sanga ral thuam le sum manga thunei na anei kha a in nu do san me ka chu mun ol chu China le Russia ten an ron lu alan thuai do na nei to le ramdang ne na in zom na ati chiat hian ral thuam le sum don na konga America hi amal tial theya superpower ni na hi mani chafanei reng thei ani lawanga ramdang laka chia alak na sat hian America ram chunga bungrua ati tawa hei hian khovel puma dollar manga sum don na an thu nei na ati ter thong thei bok chuti rual chuan he policy wang bok hian superpower ani na hi ati het sok tura be se na a om vele thung Donald Trump thlop tu te chuan ramdang ta na sum he lawa America chunga na le sum tam zok a om hian America chu sum le pai ko nga achak zok ton ni inan sia a ramdang in dona sanga a in rol reng a yim America ral thuam le tharui chu amaram himna atana man hian military superpower ani na avong
nget zok don ni inan soithung America hian sumle ral thuam konga hian super power alani reng theya mase khovel hruai tu le rin ngam ram ani na konga ero chuan atlak niam pha na sa hle thungani khovel hian America hi hruai tu a in mani hlok na chau ngai tu ram angina mutan mek bokani heiwang tak hian ram tam takin America hian nu chon tran mek ni ina langa kumsang ni som ni paruk thlenga thil thleng le mithiam te thlir dana chuan kumsang ni som ni paruk January ni sari khan Donald Trump a chuan khovel huap pol International Organization somruk paruk zek atangin America in nuk do na tur anem ngeta he mi zinga hian India led International Solar Alliance le UN Climate Bodies tepo atela America in ramdang aven himna le chanpuina ati niam laka taka hian Europe ramtele Asia ram than khatte chu America rin chan lova mania ding thei tur in bua sai turin anor na sa le America in khovel hruai tu ni na akal san mek hi China in alo lu alan mek zela ramtam tak chuan America a in China a sum don na le in lai chin na thar an zong mek ba chu tak chu Trump an China a zui chan hi ni Venezuela le Greenland thunun atum chan po abul bera chon China wa ani berang chu hetia chia sang tak tak alak le mani thu thluk na chawa thil ti hian khovel sum don na a in rin ton na athichin na sa le a ram tam tak chuan US dollar le US centric system te rin chan lo dan an ngai tu pha a America pon na ba chuan America first policy hi alarin a hlot ling lo le ni inalang khovel hruai tu tam tak chuan hei hi khovel thim na ron in tan na ti iran soi pha hi anani khovel hi America laka abeidong ti na ni lovim America tel lo po a andam kho chwa theinan plan B an kalpui na sa le to ti na ani America first policy hian ram sang sang a hong dan a in thlau hle a mase an huai ram tarlan hian an tuarin an hong na zual hle China Donald Trump hian China chu America mel malian per angin nga ya bungrua China atanga lu zong laka chia sang tak alaka chumi manga China chu eple atuma China economy le manufacturing sector ati chena sa lebok tech war awangin thiam na thar chips le AI konga China hian har satna ato pha na sa lebok Mexico hi anram then hnaya mania anram ri chungchang le mi no chu awangin Mexico hin atuar le a trade wara in rem na chungchanga Trump an siam that atum le awangin Mexico economy anging le a an ram poisa lut na po atlaniam na sa le Mexico ram hian an ram chunga drugs cartel te an beidu lo awangin Trump a hian an ram chung walu chila cartel te beidurin ma na satakin tu na hian alameka he drugs cartel te awang hian rampani te inkar hi aboi hle bok Ukraine po hi Donald Trump hian Ukraine tran puina pek hi a thlop lo hle a America in ral thuam a pek lo chuan Russia laka Ukraine hi atlom thuai theya he mi awang hian Europe ram zong him na ati der thong hle bok India hi America thian tha akalang ni ma se sumdon na konga Trump a hian min shem na sa hle a India atanga tarif sang tak tak ala ka wangin India export sector a hong athalo anei na sa hle ani Germany le France EU NATO member te sum tho tura anor na sa tawangin le sarkar hian Europe atanga motor car lo lut laka chia la ka tuma wangin Germany economy motor siam chuana ati buai mek bok chu wangin he Trump policy America first chu khovel tan mangchia ani ber mai